тамошобинони иззатманд салом. дар ҳафтаи равон низ кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар содир шуда бо аломатҳои доғоваранда муҳити осудаи моро халалдор сохтанд. новобаста аз ин кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун субъекти муборизабарандаи ҷинояткорӣ афроди қонуншикану ҷинояткору дастгир ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва ҷомеаро ҳифз намуданд. бо шумо ҳастам Морухсор Таваллузода. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як гурӯҳи нашъаҷалобро боздошт намуданд, ки аз 3 нафар иборат буда сокинони ноҳияи Ёвон мебошанд. аз боздоштгардидагон 8 килограмм навъи гуногуни воситаҳои нашъатдор дарёфт ва мусодира карда шуд. шарҳи бештар дар гузориши майёри милисия Сироҷдини Шакурӣ. хариду фурӯш ва истеъмоли воситаҳои нашъатдор ҷинояти вазнин ба шумор рафта оқибатҳои нанговар дорад. маблағе ки аз ҳисоби фурӯши ин маводи зараровар ва бар ивази ба дарди ҷонкоҳ гирифтор намудани ҳазорон нафар ба даст меоянд ҳеҷ гоҳ бақо нахоҳад дошт. кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии уқувайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар асоси ахбороти оперативӣ як гурӯҳи муташаккили нашъаҷалобро мавриди коркардҳои оперативӣ қарор доданд. ахиран 3 нафар аъзои ин гурӯҳи ҷиноятӣ дастгир карда шуда аз онҳо дар ҳаҷми 8 килограмм воситаҳои нашъатдори нави афюн ва ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуданд. зимни чорабиниҳои оперативӣ нахуст ҳангоми ба фурӯш баровардани воситаҳои нашъатдор Шарванд Назаров Раҷабмурод соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Ёвон дастгир карда шуд. номбурда бо маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслакаш Шарванд Холмирзои Фахриддин соли таваллудаш 1982 сокини ноҳияи Ёвон ба хариду фурӯши воситаҳои нашъатдор машғул шуданд. воситаҳои нашъатдорро бо маблағҳои гуногун аз дастгиршуда Навотов Аслиддин сокини 36-солаи ноҳияи Ёвон харидорӣ намуда дар шаҳри Душанбе бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва интиқоли суроғаи ҷойгиршавӣ яъне закладка ба фурӯш мегузоштанд. зимни коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милисия Навотов Аслиддин низ дастгир карда шуд. дар идомаи чорабиниҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милисия аз пинҳонгоҳи махсуси Холмирзои Фахриддин аз ҳудуди заминҳои хоҷагидориаш дар ноҳияи Ёвон дар ҳаҷми 5 адад бастаҳои воситаҳои нашъатдори нави афюн дарёфт ва мусодира карда шуданд. айни замон гумонбаршавандагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбати ҳар се бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. дар ноҳияи Вахш нисбати падару писар тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. боздоштгардидагон нисбат ба ҷамъият беэҳтиромӣ карда тартиботи ҷамъиятиро вайрон ва ҳамсояи худро таҳдиди куштан намуданд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши полковники милисия Офоқи Қодириён. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Вахш хабари телефонӣ ворид гардид, ки шаҳрванд Ятимов Эраҷ бо ҳамроҳии падараш Сафаров Раим ба қитъаи замини сохтмони нотамоми нуқтаи таъмир ва шустушӯи мошинҳо воқеъ дар ҷамоати шаҳраки Вахш, ки ба шаҳрванд Толибов Муҳаммадӣ тааллуқ дорад, рафта бо ҳамроҳии кормандони нуқтаи сӯзишворӣ, ки машғули кор буданд, ҷанҷол намуда дашномҳои қабиҳ мекунад. Hakim olmaz, masaya kıtı masadır, kıtı mukabzadır, abdiyim bora olmaz. Demedim, piyon bu sebep ki ayhamı yaymışı fırmadı, sarkolikat, ayhamı balandı ve tafandı onca komisyon aynı. Romaca katı bakço, canca akar kat, ma karşım gerek bayımca pişini o tamaşa çıkardım, dardış pistolet mi oldu? Bakço da çıkaçtı, mahkurat kadı, mahkurat bizi kadı. ва Ятимов Эраҷ аз баданаш предмети ба монанди силоҳи оташфишон бароварда таҳдиди парондан кардааст. гурӯҳи фаврию тафтишоти аз ҳисоби кормандони милисия дар як муддати кӯтоҳ ба ҷои ҳодиса, яъни ҳамшафати роҳи автомобилгарди кӯчаи Исмоил Сомонӣ, ҷамоати шаҳраки Вахш ҳозир гардиданд. аммо ин ду нафар падару писар ба кормандони мақомоти милисия зӯроварӣ ва муқобилият нишон дода бо кирдорҳои авбошонаашон оромии ҷамъият ва атрофиёнро вайрон намуда нагузоштанд, ки кормандони милисия вазифаи хизмати худро иҷро намоянд.
نتیجه خبرهای تلفنی و کارکردهای اخباراتهای اپراتیوی کارمندان مقامات میلیتسیا را موفق گردانید که چند جنایت صادر کرده این دو نفر از ساکنان ناحیه وخش را آشکار نمایند. ضمن دسترس نمودن آنها به شعبه میلیتسیا معین کرده شد که پدر و پسر گذشته داغدار جنایتی داشته، به جای آنکه پدر پسرش را به راه درست هدایت نماید، برعکس او را به جنایت تله می‌دهد. یتیم فیرج رحیمویچ سال تولدش 2006 پیش 3 مراتبه با ماده‌های 328 و 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده شده با حکم سود ناحیه وخش محکوم شده است و پدرش سفرف رحیم نیز پیش با ماده 200 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. شهروند طالبوف محمدی سال تولدش 1986 به مقامات میلیتسیا با عریضه مراجعت نمود که نسبت سفرف رحیم چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا سفرف او را نمیگذارد که در زمین‌های ساختمانی استاخانه‌اش را به انجام رساند و پیوسته او را در نزد همسایگان و شهروندان دشنام و حقارت‌های خبیث کرده شأن و اعتبارش را پس می‌زند. سفرف رحیم همین زمین‌ها را خریداری نمودیم. وقتی خریداری نمودیم خیلی گپ و جپ نبود، یکون خیلی جنگ جنجال، یکون خیلی چیزا نبود. بعد که وقتی ما ساختمان سر کردیم، کار سر کردیم، هر روز اومده دشنام و جنجال اخورت میدود. نسبت استا و کارگرای ما جنگ جنجال میکرد. همون حادثه‌ای که همون روز رخ داد، من بچه‌ها چیز کردن، تلفن کردن که هم خیلی اومده دشنام اخورت کردیشه. ما کارمنده تلفنچه تعدادش تری دورا گفته سیاست کردن چیز کردیشه. من در با کارمنده حزب خوب مراجعه کردم، تلفن کردم، اومدن قطعی وام کشتر به کشتر جنگ و جنجال هم. در اصل یتیم فیرج برای تهدید شهروندان سلاحی به پیستولت مانند یعنی زاژگالکا را استفاده نموده است. معین کرده شد که بحث این دو نفر مدت هاست ادامه یافته. سفرف رحیم با طالبوف محمدی پیوسته در مناقشه و بحث قرار دارند که حرف سری زمین‌های می رود که گویا سفرف به طالبوف چند سال پیش فروخته، باز با راه زوری و فشار می خواهد آنها را به دست بگیرد. همزمان ساکن دیگری همین ناحیه صمد فیضلی با کارمندان میلیتسیا مراجعت نمود که هنگامی در نزد مرکز دلخوشی به نام بیشه که در مرکز ناحیه مذکور جایگیر می باشد، شهروند یتیم فیرج به یگان اساس راننده را مورد دشنام و حقارت‌های قبیح قرار داده، ترتیبات جمعیتی را دغلانه و ویران نموده، دستگیر شده به این قناعت نمی کند و در ادامه کردارهای اوباشانش یک عدد چوب بیت را گرفته، آینه های قسمت پیش و چراغ چپ افت را که تمغه تویوتا کیمری می باشد زده شکسته کارناشای می کند و با این کردار خستانه‌اش به صمدف 2500 سامانی ضرری جدی رسانیده است. ما دغلانه رفتار کردیم. وقتی که در کارخانه کارمندان میلیتسیا اومدن پسرم را بردنیم، ما کم ترک مقصد در درون همون که کشاکش کردیم و از همین کاری کردگی خودمون پشیمانیم. این زمان نامبردگان در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتشان چاره‌بینی‌های تفتیشاتی، جهت معین نمودن علاقه دستگیر شدگان و دست داشتن آنها به دیگر جنایت‌ها ادامه دارد. نسبت یتیم فیرج با ماده 255 قسم 1 و 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و نسبت سفرف رحیم با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در پروکراتوری ناحیه وخش پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. одинаев Файзулло соли таваллудаш 1972 сокини ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба мушкилкушоӣ ном бароварда бар ивази маблағи пулӣ ба сокинони ноҳияи мазкур ва дигар шаҳру ноҳияҳо хизматрасонӣ дар самти табобат бо роҳи фолбинӣ ва пешгӯии тақдиру сарнавиштро анҷом медод. вобаста ба мардумфиребии ин ҳуқуқвайронкунанда гузориши майёри милитсия Эҳсон Абдуллозодаро тамошо кунед. چی میتونم штраф میکنیم 5000 جواب موندم پروانه که انشالله ترا قطعیم کودک وعید میکنن انشالله هیچ چیزی که نشه کارت بوده. اکثری نفرانی که به سحر جادو و فالبینی مشغول میشوند سواد کافی دینی ندارند و از احکام و احادیث دینی بیخبرند.
ولی این دفعه از کردارهای نفری میگوییم که به گفت خود او قاری مرتب است و قرآن را حفظ کرده است. اودینه فیض‌الله عزت‌اللهویچ سال تولدش 1972 استقامت کننده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه که با تخلص قاری فیض‌الله مشهور است، با استفاده از باوری دینی شهروندان به مردم فریبی دست زده است. چورابینی‌های اپراتیوی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه رودکی با کردارهای دروغین بازداشت گردیده خاتمه گذاشته، چهره اصلی او را آشکار و به مزاجانش پیشنهاد نمودند. اودینه فیض‌الله با استفاده از باوری دینی کارافتادگان با خواندن دعا گویا به گرم کردن مناسبت‌های زن و شوهر، کشایشی کار، جادو براری، تازه نمودن خانه‌ها از سحر و جادو و دیگر عمل‌های عوام فریبانه مشغول گردیده است. بیشتر مراجعت کنندگان مزاجان نام برده توسط علاقه اجتماعی واتساپ با اودینه فیض‌الله مراجعه نموده با پیشنهاد عکس از نام برده طلبی حاجت می‌کردند. نام برده با طلب مبلغ معین مراجعت کنندگان گمراه را باور می‌کناند که مشکلی آنها را برطرف می‌نماید. یک مدتی در مصر عرب سال 93 94 95 یک مدتی در مصر عرب تحصیل کردم. مردم مرا با تخلص قاری گفته میشناسند. مردم با واسطه واتساپ به من مراجعت میکنند و یک مشکلات داشته باشند به من گپ میزنند. یک دختر از مسکو بی نه تنی آدم به من مراجعت کرد، گفت که شوهرم قطعی ساز نیستم، نه یک دعا کنین یا وی کنین که هم قطعی تغری بگیریم. مزد مهنت ما گفت با یکم چیز یکم کارت میگوی بپرتم تا قپیده بودنشون ملیسه ها قطعی فرزندش هر دشه قپیده محکم کرده بودن برای کشویش گفته آمده پرتوف صورتشه. بعد شوهرش گفته که ما کودک میگیریم تو برا ترا جا کودک ما میگیریم ترا دیپورت کنن. به خاطر همون التماس کرد که مرا کودک ما نگیرن، اگر دیپورت کنن قطعی هم کودکم دیپورت کنن. هم صورت شوهرش پرتوف ما در صورت شوهرش سوره یاسین خواندم 40 بار سوره یاسین خواندم که همون کودک شوهرش راضی شوه برای ناآمدنی زنش. وابسته به شخصیت اودینه فیض‌الله قید کردن به مورد است که نام برده گذشته داغداری جنایتی داشته قبلا 2 مرتبه برای صادر کردن جنایت قلابی و 2 زنگی به جوابگری جنایتی کشیده شده است. نفر دیگر که به اودینه فیض‌الله کمک می‌کرده است طاهر فضل‌الدین سکنی شهر وحدت میباشد که به حیث راننده کرویکش فعالیت می‌نماید. طاهر فضل‌الدین گرچند از کردارهای این نفر خود جلب دیده است، باز با تشویق در بین جامعه با اودینه فیض‌الله مزاج می‌آورد. یک جنم کسال شده بسر می خوری رفتیم جادوگر بوده اواریم شه خوندک شه جادو برو شه و بعد همین صورت را در واتساپ با پارت افتیم 2 روز بعد جنمون نوچی تویر بعد یک روز بعد موده دکتر قطیما وخور گفت که ما خیلی مهرو همی خیلی چیزمو پیش نمیره کارخونمو با ما گرفتم بردم شه پیش قاری فیض‌الله جادو بروری گرفت و بعد 2 روز پس جادوش برو و بعد پس همین 4 دختره که دیگه وخور قطیما من تاکسی روننده گفت که همی خیلی آدم در کورای موده جادو برور با ما گرفتیم و واریم شد با مغلای 500 جادو بروری کرد 500 سومونی وای گرفت. گمراهی برخی شهروندان تا حدی است که آنها برای زیاد گردیدن مشتریان خود و پیشرفت کار از این مردم فریب کمک خواسته مبلغ‌های خود را بیهوده صرف می‌نمایند. شهروند علیو مهراب که به حیث دکتری دندان در شهر وحدت فعالیت می‌کند برای زیاد کردن مزاجان خود با واسطه طاهر فضل‌الدین با اودینه فیض‌الله مراجعت کرده به نام برده در 3 مرحله 1500 سومانی مبلغ پرداخت کرده است. دکتری دندان آمد که پیشم ای 5 نفرم کمتر آدم اومدیسته یک شویش کن که زیادتر شوه آدم. خب ابدا خوندم دادم برگفتم همیره بزن انشالله آدم زیاد میشه. سحر و جادوی مرا برآورده با واسطه شام سحر و جادو رو برآورده دعا خواند بعد 1 ماه 2 ماه ما گشتم با دیمورا آمدم که گفت که سحر و جادو رو شکستگیان با از سر ناو سحر و جادو کردگیان با دیمورا را با واسطه شام سحر و جادو رو برآورد و سوم بار را برای وضعی خدمت رسونه هر دفعه شما چقدر مبلغ پرداخت می‌کردید؟ 500 سوم دفعه میدونم فقط گفت سحر و جادو را میبره
озод мешавед, коротон пеш менавад. оид ба ҳолатҳои ҷойдошта нисбати Одинаи Файзулло бо дастрасии моддаи 482 кодексии қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи қуввайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шудааст. ҳарчанд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо гузарондани баъзе аз маросимҳои хароҷотноки ҳоҷӣ талбон ва зодрӯзро дар тарабхона манъ карда бошанд ҳам мутаассифона бозёфт мешаванд шаҳрвандоне ки меъёрҳои қонунгузориро риоя накарда ба исрофкорӣ роҳ медиҳанд. Милитсияи вилояти Суғд чанд ҳолати қонуншиканиро дар ин самт ошкор намуданд. новобаста аз оне ки талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим баҳри баланд бардоштани сатҳи иҷтимоиву иқтисодӣ равона гардида, тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян ва ҷиҳати пешгирӣ аз ёдаравӣ, хурофоту таассуб, меъёрҳои манъкунандаро пешбинӣ намуда моро ба сарфаю сариштакорӣ талқин намояд, ҳамоно шахсони алоҳида ки аксаран хислати худнамоиву фахрфурӯшӣ доранд, ба чунин қонуншиканиҳо роҳ медиҳанд. کارمندان شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد با پیشبرد اسلوبی معاصر کاربری و نظارت از بالای شبکه‌های اینترنتی دو همین گونه حالت قانونشکنی را آشکار نمودند که حقوق ویران کنندگان در برابر نقض قانون عمل غیر قانونی خود را توسط اینترنت ترغیب کردند. چنانچه شهروند محمودова فرانگیز باباجانونا سال تولدش 1997 اقامت کننده شهر خوجند فروشنده مغازه فرانگ لیوکس بعد ادای حج عمره در خانه اقامتیش واقع در کوچه حکیم کریم شهر خوجند ضیافت آراسته به مهمانان ارمغان تقدیم کرده است. نوار تقدیم تحفه و ضیافت در صفحه اینترنتی مغازه فرانگ لیوکس در شبکه اینستاگرام نمایشکارانه ترغیب گردیده است که میتواند باعث پیروی به چنین زیاده‌روی غیر قانونی شود. ترتیب دادن پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری با دسترسی طلبات ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری عاقبت جوابگری حقوقی کردار حقوق ویران کننده می باشد. همین گونه نمایشکاری زیاده‌روی را به مناسبت جشن زادروز مسئول کاشانه حسن و تالار عروسی زینب بیبی واقع در شهرک شیدان ناحیه 8 شهروند بابای و گنجینه احمد جانونا سال تولدش 2005 اقامت کننده ناحیه 8 در اینستاگرام گذاشته دیده و دانسته به قانونشکنی راه می‌دهد. نام برده معرکه زادروزش را با آراستن دسترخوان و قبول تحفه ها با اشتراک 7 نفر دوگانه‌هایش در مرکز خدمت رسانی زینب بیبی گذرانیده جریان معرکه را عکس و نواربرداری و نمایشکارانه آن را ترغیب کرده است. در همین اساس نسبت صاحب جشن گنجینه بابایوا و مؤسسی کاشانه حسن و تالار عروسی زینب بیبی هویدالله و زینب بیبی همرو علیونا اقامت کننده ناحیه 8 پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری برای رعایت نکردن طلبات قانونی تنظیم ترتیب داده شد. خوبتر می بود که حقوق ویران کنندگان عملهای صالح و سازنده مضمونی تربیوی داشته را که از آن جامعه منفعت بیند ترغیب می نمودند. ناظران منطقوی میلیسا در شهر استرافشان نیز با گرفتن معلومات اپراتیوی معین کردند که هنگام برگزاری توی دامادی و عروسی در طرفخانه گلی سرخ شهروند مومینوف نعمت‌الله ربیویچ اقامت کننده جماعت دهاتی گلی سرخ شهر استرافشان با حرکت دوامناک پاشیدن پول و پولچسبانی با خویش و تباران معیاری در سرخط 3 ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم پیش بینی شده را رعایت نکرده است. اسرافکاری و زیاده‌روی عمل حقوق ویران کننده می باشد که قابل قبول نیست. کارمندان ریاستی وزارت کارهای داخلی در نقلیات بوده ضمن دایر نمودن چرابین‌های مقصدناک آشکار نمودند که چند نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه شاه منصور در مرکز بازی‌های کامپیوتری در وقت درسی به بازی‌های ضررآور مشغول بودند. مفصل در گزارش نوبتی. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات بوده ضمن گذراندن چرابینی‌های مقصدناک یک دلیل مشغول گردن نابالغان را به بازی‌های ضررآور آشکار نمودند. کارمندان میلیسیا معلوم نمودند که 4 نفر خوانندگان صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه شاه منصور در وقت درسی در یکی از مرکزهای بازی‌های کامپیوتری مشغول بازی‌های دارای خصوصیت ضروری داشته بودند. هنگام درس با صنفانم با بازی اینترنت کافه رفته کنتر بازی کرده پشیمان هستیم از کارهای کرده خود پشیمان هستیم. من با همصنفانم کنتر رفتیم من از سن همه یا سوم دادم دیگه تکرار نمیشود.
мавриди зикр аст ки машғул гардан ба бозиҳои компютерӣ хусусияти зӯроварӣ дошта ба рӯҳу равони ҷавонон бахусус ноболиғон таъсири зишт расонида барои содир намудани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ замина фароҳам меоварад. аз таъсири равонии чунин бозиҳои зараровар имрӯз бархе ҷавонону наврасон бахусус хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо худ силоҳҳои сард аз қабили корт, кастет ва дигар ашёҳои бурандаро мегардонанд ки имкон дорад бо ин ашёҳо дар дилхоҳ маврид ба ҷинояту ҷинояткорӣ даст зананд. тартибу интизомашон суст, ҳама маълимо ба дод омадагӣ гапи нақса мезананд, я дигар хати ҳақорат, ҷангу ҷанҷол. ана аз вай чӣ хел буромадан аз мактаб мо намедонем. дар пеши мактаб нозиро ҳаст, охрана дорем, намемонад баромадан. ман ҳайрон чӣ хел ино баромадан. вобаста ба ҳолати ҷой дошта нисбати волидайни хонандагон чораҳои зарури андешида шуд. вонамуд кардан ба мушкилкушоӣ ва ба ин васила борои фиреб ба даст овардани маблағи пулӣ кирдори ҷиноятӣ мебошад ки мақомоти милисияи шаҳри Исфара ба шаҳрванд Маҳмудова Нодира соли таваллудаш 1973 сокини шаҳри мазкур нисбат дода, нисбаташ тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз намуданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. гумонбар шуда дар ҳудуди шаҳри Исфара бо он маъруфият дорад ки гӯё дорои қобилияти фавқулодае мебошад ки ҳалли дилхоҳ муаммо вобаста ба тақдиру сарнавишт, кушоиши кор ва мушкилоти зиндагиро бо кӯмаки ёварони ноаёни худ ки аз ғайб дастгираш ҳастанд, бо роҳи хондани ояту дуо ба фоидаи муроҷиаткунанда анҷом медода бошад. ин дар ҳолест ки худ саводи кофии динӣ надорад. Просто михел рашк шудам ки штоби ҳамон бурӯ да ҳамонҷо диги чи не ваҳо аввал давидагӣ рафтагӣ омадагӣ нашудагӣ ҳамин кор ҳастони ман ҳамина вайкар будам ки мобайни якманду гуфтам худо хоҳад мебурад гуфтам аввалаш худо не ки мебурад пални қуръони чизеҳо ҳамон чиз дуоҳо ки хонда баён кунӣ иҳо ҳангон истирих ми об мефарқаш не дуо фақат дуо дуои китоби ё ба назартон мегӯяд сураҳо ман ба назарам неман калам ҷошанда сураҳои ҳама медонам қуръон чанд сура дорад қуръон 365 қуръон чанд сура дорад чанд пора аст 360 ёсин ҳам мехонӣ ҳа ёсин ку ҳамаша меди ёсин ҳамрои китоб дида чанд мубин дорад ёсин 3 мубин ёсин апаҷон 7 мубин дорад қуръон аз 30 пора иборат 114 та сура аст апаҷон ба маълумоти шумо. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи милитсияи шаҳри Исфара ошкор намуд ки гумонбаршуда Нодира Маҳмудова бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрванд Асомаддин Раҳимов сокини шаҳри Исфара даромада ӯро бовар мекунонад ки маҳз бо усули дуохониву ғайбдонӣ фарзанди ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод менамояд. ҳарчанд фарзанди ҷабрида бо роҳи мурофиавӣ нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ тағйир дода шуда аз ҷавобгарӣ озод шуда бошад, ин ҳолатро гумонбаршуда ба хизматрасонии худ нисбат дода аз охирон $1500 маблағи пулӣ талаб менамояд. дар шароити идорашавандаи оперативӣ баъди гирифтани $500 гумонбаршуда боздошт ва нисбаташ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамҷиёрони азиз, боварӣ дорем ки бо дидани ҳолатҳои ҷиноятӣ ки дар барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ манзури шумо гашт, аз амалҳои номатлуб худдорӣ намуда дар зиндагӣ роҳи дурустро интихоб менамоед. барои ҳамкорӣ бо шаҳрвандон дар Вазорати корҳои дохилӣ телефони боварӣ 221 21 21 фаъолият менамояд. дар натиҷаи ҳамкории шумо мо метавонем ҷомеаро обод ва муҳити осоиштаи Тоҷикистонро аз падидаҳои номатлуб ҳифз намоем. то дидори навбатӣ, танзияту хонобод бошед.